91.2 Diamond Radio Channel. Hauzik ahambada maruiba pau miyamda pijari. Puwaregi laisang amadi tourist sportsing minister na yang singkre sengbat sagaliba sing chada marputara luisin bayaure athubu matamda sangadada miyamda singnaragani haina olukhoina phongdokre. Paumi sing noma singtha leptuna wakat mifam famkre pause singda makai kayadagi sapu pirakliba asi lepu haina phongdorakli. India da COVID-19 na sibami gi masing lag amaga lising kuntraga mga chani hupugama thoi yore. Kanglon sumna lau urabadi afaba mahi chagani haina sapam ranjan na phongdokre. Heroin gram chatruk kanifu mari loinana Turut box listing mga gasum na marfugani taga kona na miyoy ahum pagat kre hari. Tares suba UGC pay and regulation listing ani tara ni panchanahan bagi matangda fegoktana education minister gi pukning singsilakli. Si minister na miyam gi damag hogdokli ba scheme sing asi kahana ba khangdaba opposition na pangangang bani haina Okram Henry na phongdokre loinana Manipur da su constitution day gi thauram pangthokre. Kurumzari Diamond Radio na midang wala matam na phongba pause sing dagi lauthok chaba maruiba pau miyam da pijaba tabiriba singbu taramlok sari hauzik pau sanong na miyam da pijari. Ministry of Tourism gi Swades Darshan haiba scheme bi makhada sanction tawduna spiritual circuit haiba project adugi makhada PWD na work agency oidana Manipur gi maru oiba license sing amadi tourist sports sing paikhatnaba Mapam sing asi tourism minister o lukhoina koina chatuna yangchin kre. Minister na yangchin kiba tourist sports sing khara pallabada Govinda temple kaina khangabok talaiba bangsi budon ningthaukhonggi Gopinath temple sagolbal Bijoy Govinda na chingba yauri. Khongchat asigi saruk ama oina kaina tourist home da lupa crore taruk hena Sengot Sagatli Masida component Teres Sengot Kani component sing adudi construction of multipurpose hall, caretaker office, construction of reception room, construction of historical gallery around the temple, construction of internal drainage, beautification of wall painting ba component sing ni hari hariba project tare asi Ministry of Tourism na sanction tarukpani ayamba losilakle tabak asi sangabagi matam hek lahpaga pumnoi loisin ba yaragani haina takpirakle aduna athuba matamda sangana ba thaurang torugani hari Minister na makata na hakibada laisang asi saba loirabadi miyam na tongan ba lagi thorom haibadi Hindugi usop katpani singba thorum pangthokpada aduki matik miyamda khudong charagani yangsin khongchin aduda hauji Ministry of Tourism gi makhada lupa crore taragani thoi changna sengot sagaliba State Institute of Hotel Management gi pibamsu yangsin kre hari Ngasinung tilpong mga fawagi reporter yumfam oiraga malem gi oina COVID-19 license sen kiba migi masing asi Lak tara mariga lising kungani pancani tara mga sukre loinana apun ba confirm case ki masing na crore taruka lak taret lising marput taraga mari chamapan marfu mathoi yaukre laichet asidagi miyoy crore mariga lak kun lising marput taraga mathoi chaniga kuntra nipan na recover tawduna hauji active case ta miyoy crore amaga lak humdra ni thoi lising Humdra mga ga chawng asupna kungani pana active case ta lady India da su laichet sina sen keba migi masing asi lak amaga lising kuntra mga chani humpuma thoi sukre apun ba confirm case ki masing na lak marput tara ni thoi ga lising humpu taruk chatter supna mga da lady recover gi masing na lak marput taruk ka lising humdra ga mapan chama supna kuntra ni pan da lady hauji active case ta miyoy lak mari ga lising yang khani thoi sahum chupna mari da lady USA gi oina confirm case ki masing asi crore amaga lak kuntra mathoi lising kuntraga mapan chani pansam number funi thoi oiduna malem gi oina khwaidagi yamba positive oiba ahan balaibak oiri
पुलिस कमांडो की अपुनम टीम सिंह मणिपुर के तोान तोान मफमदगी हेरोइन ग्राम 494 अमदी चुरुक बॉक्स 5,500 सुबना मरफुनिथोय फागतख्रे हारी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कमांडो अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की अपुनब टीम अमनगसी अयुक पुंग 5 ताब मतमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा संगायमफम नुंगफौ बाजार ममांगदा लेबा एमडी इबुंगो कौबा मियोय अमगी युमदा थीबो हुंबगी थबक चथबदा इबुंगो की सुमांगदा खामदुना थंबा नंबर थादबा I-20 कार अमगी मनुंगदा हेरोइन ग्राम 494 फागत पंगमकी मखाताना थीबो हुंबगी थबक चथबदा मंगोंदगी चिंगनिंगाय ओइबा एक्टिवा अमसु लखतले हारी अमरोमदा थौबाल कमांडो अमदी नोंपोक सेंगमागी अपुनबा खुतपु अमना सिखोंग खुनौदा अचन औक्सिंग चेक तौबा मतमदा मखल मखा कया मरुमगी ओइगदबा बॉक्स 5,000 सुबना मरफुगनिथोय कोनना फागतले हारी सुरुक कोनना फारबा मियै अनि अदुदी एमडी फिरोज खान अमदी एमडी साहिदुर रहमाननी मखोय अनिमक सिखोंग खुनौदगी ngaktani हारी मखोयना टाटा ट्रक अनिदा तुरुसिंग अदो पुरकपनि हारी इम्फाल जिरिबाम लंबेगी इरंगथोंग आर्मीना सेमजिनबगी थबक चथरकीब अदु असो एंगम याउद्रबदी हयिंग मपुंग फान लोइसिलबा याय अदुबु थोंग असिगी नाक येटकी लंबी नेशनल हाईवे समनगदबना लंबीगी सरुक सिंगदी सेमजिन छाजिन रिफाउबदी चटपदी याकिर हाइना TDC गी माइकेदगी फोंगदोरकली थोंगी नाक येत्ता लेरिबा लंबी असि नेशनल हाईवे IDCL ना सेमगनी हाइना लेरिबनी हाइना महाकना मखा ताना फोंगदोरकली अयुक नुंथिल नुमिदांग नोंजो नुंसा खाक्तना मणिपुर के तोंगान तोंगानबा मफमदा ई पाउ खोमजिलगा मियामदा मिटनाकोंग ओहेलिबा प्रेस मीडियादा कनागुम्बा माइकई कयादगी साफु पिरकलिबा असि लेपु हाइना पाउमी सिंगना ngarang मणिपुर प्रेस कपता वाकत मिफम फमख्रे मणिपुर फोंगबा पाउचे सिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंग थबक लेपतुना ngarang amzo amasung editor girls manipur gi oiba apunba emergency meeting ama pangthok ki bagalana manipur press kapta paumi singi oiba wakat mifam amasu famdona protest tawkhre wakat mifam aduda paumi singi thabak tawramda khuthing berakanu press singi hak amadi press singna tawgadaba thaudang kaya da maiki kya dagi pirakpa sapu sing pibirakanu haina thaba placard sing su paiki लौमी सिंगना नीति नियम सुमना कांगलोन खंगना लौ सिंगुरबा मतमददी मदुगी अफबा मही मरोंग मना मसिंग सोयदना चाबा फंगनी हाइना एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन फोंगदोख्रे स्टेट मेडिसिनल प्लान बोर्ड मणिपुर डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सोल कंजर्वेशन पुन सिंधुना नोमगी ओइबा ऑफिशियल अमदी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस गुड agriculture practices farmer amadi aromatic plant and medicinal plant gi primary processing gi oiba nomagi training program ama ngarang khongam pata leiba horticulture training hall da pangthokre hari India lengang na pass tawkiba farmer bill ahum anti labor policies singyaning daba phongdoktuna India sinba tungna kaukiba general strike mai pangna sathaki haina coordination of trade union manipur president L Sotin Kumar na phongdokre Irabat baban da leiba coordination of trade union manipur office ta pangthokba pawgi mifam amada Sotin Kumar na haiki ngasi pangthokiba general strike asida Delhi da lomi lak kaya marumna achoba demonstration tawki lomi sing aduna parliament tamna थोमजिलक्तुना पुलिस का मुकनबा कया थोकी इंडिया की कैपिटल ट्रेन सर्विस अयाम कैंसल तौकी एयरपोर्ट की ग्राउंड कंट्रोल की वर्कर्स सिंगना स्ट्राइक तौबदगी फ्लाइट कया अमसु कैंसल तौकी फ्लाइट खरदी यामना साथेना डिले तौबगी पाउ फावा लाई हाइना फोंगदोरकली महाराष्ट्र दसु लोमी सिमी लाक कयाना अचौबा इहौ हौकी पुन्ना येंबा मतमदा इंडिया की तोवान मफम कयादा ngasiगी जनरल स्ट्राइक असि मियांगी मतिंग लुनना यामना चाउना माइ पाकना सथकी हारी महांगना मखा ताना हाइकिबदा मणिपुरसु ख्वाइदगी मरु ओइबा लोइसंग सिंग सेक्रेटरीट की एम्प्लॉयी सिंग ऑफिस काबक सांग साथिना नेम की बैंक पुनमक थोंगलोना की स्किन कॉलेज कैथेल अमता थोंग हांगनाखिदे अदुना हौजि ओरकलिबा फिबम मरु ओइना इंडिया लेंगांग असिना संगसिनलकलेबा खोंगतांग असि हंदोकपा मथौ तारे हाइबा असि ngasiगी जनरल स्ट्राइक असिना ताकले हाइना सोतिन कुमारना मखा ताना फोंगदोरकली
Singmairong Development Organization CDO na nauna buildings sanaba ngasi Singmairong Ista Mohut Minister Okram Henry na urep uyung tamkray. Taurum aduda Minister Okram Henry na haikibada Manipur asi BJP na lusing malengak lakpadagi hiram kudimagta miyam na kanaba fanglay lengak asi bulusing libas si Minister N. Biren na singtam nung sinaramdaba kaya hawdikti amato oire laying bangamjadaba kaya gisu siyam hesti card piduna lupa lang ani fawbagi laying chathaba yahalle si Minister na miyam gidamang paikaliba tabak thoram sing asi opposition da laiba singnadi khangdabani na pangangdangang bagi wafamni adubu miyam nadi ningthina khangi hari Minister na haikibada mahaksu opposition da lairingai matamda miyamgi tawgadaba thabak kaya paikhatpa ngamkide center dagi lakpa kudong chaba kaya su phangide adubu khangahugdana hawjiki lengak asi tugaina ba honarakpadagi mahak masamak yaungna MLA khara Congress dagi resign tawduna lengak asi bukanki Congress dagi resign tawrubagi mana oina lengak asina pibirakpa minister ni basi miyamgi damakni masi punamak mahaki credit ti kendragi ima ipa ahal lamangi mapamda ngasagit Kathokpani haina phongdorakli karigumba singi pibamda farabadi kendra asigi lambi thongi pibam pattabada natana pumlang langhangani loinana mahakna minister MLA oiriba kudimak ima mayamnani mahakpu bot matamda thaudaroi ohensi haragana mangonda miyamna karimata haibidaba asi tawbiganu kendra asigi miyamna chingnaba leitana tahulningliba thabak adu mangonda thaudabiyu kudakta thabak oina onthoknaba hotnajage haina mahakna makhatana phongdokhi India gi atai mafamda pangthoknabagum Manipur da sungasi Constitution Day gi thauram LMS Law College ta pangthokre kumjali singma chamapan nifugama panda ngasigi numit asida India gi Constitution Assembly na Constitution of India bu adopt tawkhibani India gi Constitution asi kumjali sing amaga chamapan yangkhai gi January gi tang 13 ta chanaba hokhi ngasigi numit asida the architect of the Indian Constitution B.R. Ambedkar busu ningsingli Law and Legislative Affairs Department Manipur LMS Law College Imphal ga pul sinkiba thorom aduda seruk yakiba Law and Legislative Affairs Minister T.H. Setabartana tilibam miyamda Constitution of India gi preamble pathokhi Minister na Constitution gi value citizen singi right amri duty singi maramda su wa ngangki hari COVID-19 na maram odana function adu saungna pangthokta bagalona tungda Constitution Day asi saungna sinba mafamsu thamgani haina phongdokhi Commissioner M Hare Krishna na haikibada government na scheme policy project sing plan tawba natragana jana hanba matam punamakta constitution gi jurisdiction gi makhada oigadabani thauram aduda college asigi faculty student amadi staff sing su saruk yakhi Federation of Government College Teacher Association Manipur Fegoktana Education Minister S. Rajan Bu Thagal Uduna College Asigi Taris College Oza Singi Taris Suba UGC Pay and Regulation Lising Ani Taranipan Jana Hanbagi Matangda Pukning Singsilakli Fegoktage General Secretary Dr. N. Somendro Nathadorokpa Cherol Amanahari Atay State Ki Oza Amasung Manipur Langaki Employee Sing Taris Suba Pay Pangnakre Haraduna Manipur Higher Education Department Finance Department ki cabinet ta ayaba pikraba numit chamaga subna mapani suraba phawbada file thaba ngamdabagi maram hangli Higher Education Department na cabinet decision bu ikai khumnabagi mami uba phangli haina hongdorokli Lagliba December thagi sesat taraga humdoi amasi taraga marida BJP gi National President JP Nanda Manipur da lagliba yaya haina National Spokesperson su oriba Manipur gi in-charge Dr. Patrana Phongdokre kaisampata leiba BJP gi office ta pangthokpa pawgai mifam amada BJP gi National Spokesperson oriba Manipur in-charge Dr. Samit Patrana haikibada BJP gi National President JP Nanda mathang thagi sesat ama amasung anida Manipur lakani tauramba adu khudong chadaba khara dagi yaitok lei December gi sesat taraga humdoi amadi taraga marida Manipur oina lakdaba yai BJP gi lengak lakpadagi Manipur saukat le BJP gi thomi singna Manipur khunda minariba furup khudingmakta amatta oina chapmina na bahon aduna lakli Manipur saukat lambida khumang sauksinna tangsin bangam le haiki
पाउगी मिफम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट प्रोफेसर एस टिकेंद्र याउना पार्टी की मरु ओइबा थौमी सिंह कया अमसु सरुक याखी ऑल मणिपुर तंगमी सिंगमी अपुनबा नुपी लुप तमी सिंगमी की कुनगा मापलक सुबा मपो कुमन थौरम ngasi दिवलालेंड लैबा मसिगी ऑफिस त पांगथोखरे हौजी पेंडेमिक ओइना थोकलेबा कोविड-19 की लुरबा अमदी यामना सेक्शननगाई ओइरबा तानफम ओइबना लुप असिगी मरु ओइबा सिंगतमक मपुंग फाना सरुक यादोना पांगथोखी थौरम असिदा सरुक याखिबा सिंगना फोंदोक नखिबदा चमना हिंजरिबा पुंसिदा मणिपुर खुनाइदा महु कामसिंदुना सीक्रसनु मांख्रसनु हाइबगुमना अतमनना अपस्पा लिसिंग वचामा पन्याखैनि पांचलाइदुना मिचम कयागी पुंसी नुपी ओइबी कयागी इज्जत टेमसनरकपा मियोय कया खांगु थकता पुंसी पिखम नहंदुना हिंबगी हक मत्तुना सांगलबा मतम कया अमा लेलकली जिंगमी कया तमी कयागी पुंसी सिफागी हाइबदी इंडियन लानमीगी नोंमै सिंगदोलदा पुंसी लोइबा मखोगी खोंगु बुट मखादा थमदुना ओटपा नैरकपा कयागी मैसाक ममा ओइबी सिंगना मैना कया खांगलखी इसा इसु कनगनी हाइदुना अमंबा अहिंगी मतमदा लमांगदा खुत्ता मैरा पाइदुना इचानिंगोल कयागी मरा लेजद्रबा मियोय कयागी पुंसीबु कंजनबगीदमक नोंजु नुंसा मरकता अहिंग कया यारकिबा तंगमी चिमी नुपी लुपनी हाइना फोंदोरकली हयेंगी राशि फल मियाम द पिजरी हयेंगी ओइना मेष राशि की ओइना इमुंग मनुंग शांति लैरोई वृष राशि की ओइना पंदुना लैबा सेल फंगनी मिथुन राशि की ओइना इकाइबा नंगदौरी कर्कट राशि की ओइना मालचांग लेप यागनी सिंह राशि की ओइना कुइना उनथबा मी उनगनी कन्या राशि की ओइना खंगौदना अवाबा पोलुम ननगनी तुला राशि की ओइना अनौबा थबक हौबा याय वृश्चिक राशि की ओइना हक्सांग अना एक लई धनु राशि की ओइना हैना चलू मीना यंगशिल्ली मकर राशि की ओइना तौरुबा थबक की फॉल फंगलोई कुंभ राशि की ओइना मीगी मतेंग लई अरोइबदा मीना राशि की ओइना पोटमांग साइमांग लई हौजिलोशलकपदा मरुइबा पाउसिंग अमुक हना मियामना पिजरी पुआरिगी लाइसिंग अमरी टूरिस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर यंगसिंख्रे सेंगुत सागलिबा सिंह असी चादा मरफु तरा लुसिनबा यावरे अथुबा मतमदा संगादना मियामना सिनरगनी हाइना टूरिज्म मिनिस्टर ओ लुखोइना फोंदोखरे पाउमी सिंह नोमगी सिंथा लेप्तुना वाकत मिफम फमख्रे पाउचे सिंगदा माइकी कयादगी सापु पिरकलिबा असी लेपु हाइरी इंडिया दा कोविड-19 असिबा मिगी मसिंग लाख अमगली सिंह कुंट्रा मंगा चनी हुपुमाथोई यौख्रे कांगलोन चुमना लौ उरबदी अफब मही सागने हाइना सापम रंजनना हाइरी हेरोइन ग्राम चात्रुकनिफु मरी लोनना चुरुक बॉक्स लिसिंग मंगागा चुमना मरफुगनि थगे कोनना मियोय अहुम फगत पंगमख्रे तरे सुबा यूजीसी पे एंड रेगुलेशन लिसिंग अनि तरा निपन चन अहनबगी मतंगदा फेगोक्ताना एजुकेशन मिनिस्टर की पुकनिंग सिंगसिलकली जे मिनिस्टर ना मियाम गे दमंग हौदोकलेबा स्कीम सिंग असगी कानाबा खंगदबना ओपोजिशन ना पंगांग दंगांग बनी हाइना महूट मिनिस्टर ओक्रम हेनरीना फोंदोखरे लोइनना मणिपुर दसु कॉन्स्टिट्यूशन डे गे थौरम पांगथोखरे पिजरीबा पाउसिंग असिगा लोइनना लोइजरे डायमंड रेडियो ना मिदांग वाइरम मतमदा फोंगबा पाउसे सिंगदगे लोकथोकजबा मरु ओइबा पाउ मियाम द पिजबा ताबिरिबा सिंगबु अमुक हना खुरुमजरे।